أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حري مسيب جلب يتي الله سبحانه وتعالى weltanike mo e oɗo nema mo nemini en ko ɗum woni ko okkugol en cellal, okkugol en doole taweede e huunde eɓɓande tawa ko nde yeɓɓira ko fi Allah subhanahu wa ta'ala. haray ko ɓuri mawnude e piiji ɗin fof ko fi nde huunde nde jooɗiɗen ɗo ɗen fi muɗum. ɗum woni fi hombo fi Allah subhanahu wa ta'ala. kala jonde nde jooɗiɗen ko nde hitti wo ko nde hitti jondeji buy no woodi hara ko hittuɗi hara Allah no hittini kadi fi majji. mo jooɗike fi yo ñabbeli ɗin ɗuyto e julɓe ɓen haray ko jonde hittunde o jooɗi siko fi Allah o jooɗoroɓe e baraji. mo jooɗike fi yo heege yalto, mo jooɗike fi yo fotte, kala moƴƴereji ko banu adama hato jeni kon sa jooɗike fi ɗum ɗo haray ko moƴƴere, kono ko ɓuri mawnude e jonde ko jooɗagol tawa ko jooɗiɗa ko fi Allah subhanahu wa ta'ala, ko fi diina makko kan, ko fi mantugol mam kanko, ko fi ɓantugol diina makko kan. fi hen ɗum sabu ko mawni kon fof ko Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri mawnude. e kadi kala jonde jooɗande si tawi ko jonde jooɗorande fi moƴƴere haray ko calum gotum jeeyakon e calɗi ɗiɗo jondeji. sabu noon jonde diina ko jonde ka tawata moƴƴereji ɗin fof ko ɗon hawtiti. Allah subhanahu wa ta'ala ɓay o tagi en, o addi en ka horliɗ ɗo o waɗno malore men nden fof, daɗugol men ngol fof e oɗo aduna e janngo kadi kaka diina o waɗi. ko ɗum waɗi so tawi woni neɗɗo on o heɓi diina l'islam hara o heɓi moƴƴereji ɗin fof. si o faɗi diina l'islam haray o faɗi moƴƴereji ɗin fof, himo wawi noon neminade, himo wawi noon dakmitade ber gurdam humako kon, kono wala moƴƴere, wala ko inte kon saada, wala ko inte kon malal, haray ko malki saɗo. joni noon si tawi woni goɗɗo jooɗi ke sifa ɗiɗo jondeji, ma o organise sifa ɗum ɗo, ma sifa ɗum ɗo organisama Allah tawnimo, mo hani yettude Allah goy, mo hani weltanade Allah subhanahu wa ta'ala. sabu noon tagoralande ɗo ɗuuɗi. hande nen ɗo hara ko conférence waɗa hara ko concerni ministre ɓen tu, sa invitama nden jonda weltotude ga ko darja go no fi invitede ɗum. kono so ɓe nde ɗo jonde no hecci ɗum, si tawi Allah suɓotoɗo mo suɓɓike ma o tawnima haray ko ya weltanomo. ko ɗo waɗi haray weltanuɗen Allah subhanahu wa ta'ala, toroɗen mo kadi yo tabintin en. haray nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki haray sifa ɗiɗo jondeji kala ka jooɗa. ko ɗum haray ɗe baltati ɗe arɗen ɗo, jama o yo wakkilo, ɓe jogo needi, ɓe wakkilo, ɓe tuɗa noppi, ɓe wakkilo
ɓe holla Allah subhanahu wa taala e nder ɗeɗo balɗe tati komi ari ko janngol diina. Allah mo wawi piiji ɗin fuu. Gasa goɗɗo huttito balɗe tati min miɗo mari mise ɗum ɗo mi andi ɓe tawata on tigi no andidirno hara ko séminaire mo balɗe tati sanse gurda maɓɓe ɗam fuu, na taali na tindi na wolugol tum fi commentaire non, hara ko balɗe tati fotta nokku ngotu jooɗa so ɓe sansa gurda maɓɓe ɗam ɓe hetta laawol. Ko ɗuɗi haray ko jonde mawnde arɗen fii mum ɗo. har hande ko maison blanche jooɗano yewtede nde jonde ɗo no ɓuri nden teddude wallahi. Kono ko yiyata ɗum ɗo ko gite gonɗinal ngal, gite ɓernde nde. Hande ɗo si goɗɗo e men inni ɗo ɗum ɗo hino ɓuri ɗum ɗon hara hino waɗi ni seeɗa. Kono wonande faamuɗo dina mo andi sifa nde ɗo jonde no ɓuri kala ko jooɗa. Hare ko ɗum waɗi wakkilo ɗen darsuji ɗin siven ɗi eto ɗen kadi mantuɗen enen ɗo ko en sukaɓe suka ko mantuto ɗum. haray sutten kadi windugol fiisi en ko mantiɗen kon si yeehi ɓay wonde on tigi yejjitay tawɗa waɗi a mari ka tawata hiɗa yeltito. haray nde tori Allah subhanahu wa taala on yo newnan e yettirenmo no o hanirnor yettude, yo longin e yettugol mo. haray no ɓe yinnir noon ko wonɗen fuɗɗorde ko o darsu arano ɗo ko humodiri e tawhid o. haray ko pecce ɗiɗi woni nder ton. haray ko waɗugol tun ko ente kon muqaddimat seke ardinanɗe seeɗaje ko humodiri e tawhid o, e kadi yewta en piiji seeɗaji fi wallitagol e renugol tawhid o. ko ɗum woni gonɗinal ma ngal, finde ma nde. haray ko ɗum waɗi siɗen inna haray ko at-tawhid o yewteten fi mum seeɗa e ba'du nawaqid al-islam, yoga e piiji ɗi tawata ko wawɗi firtude l'islam neɗɗo. haray oɗo tawhid hiɗen suɓi deftere ko ƴettuɗen kon fayda ko ɗon base ɗen hay so tawi woni e waɗi bahas e defte goo, kono ko waɗɗen kon ko jama on jogoto kon ko ɓe hendoto kon. haray ko oɗo cheikhujo inneteɗo Mouhammad bun Abdul Wahhab, haray oɗo ɗen andi ko karmo kojo tedduɗo mo tawata e woɗɗodira e makko zamanuji moƴƴa. mbi o feƴƴini ko hella duuɓi temeɗɗiɗi o woni yahude wakkilaniɗo tawhid windi defte buy. haray ko defte ɗe o windi fuɗɗorɗe fi tawhid tawata ko fuɗɗorɗe, kono ko yanña kon kadi ko woni ɗon kon fayda yanña. ko ɗum woni deftere makko wiyetende al usulu al-thalatha. ko nde watten seeɗa ko yewti ka fuɗɗode mayre. ɓaawo ɗum ɗon waɗen kadi deftere nde o waɗi mo inde nawaqidul islam al-ashara, seke firtoji islamu ɗi 10. o gasa enen en memataɗi fuu en ƴette tun seeɗaji. haray oɗo tawhid kon woni tawhid koko neɗɗo duwa faamude. ala ko julɗo ɓuri hanude andude fimum tawa yewtite tun himo humpiti fimu ɓuri téléphone makko kum hewti tawhid hatta sola hay julde nde. ko ɗum waɗi haray ni woni garib nde tawata wonde si yewtama fi tawhid haray yimɓe ɓen no sikkude ko hunde nde tawata fayda ko sakkitortende diina kam. ma woɓɓe goo ɓe jiɓoto andude tawhid naam ɓe andi ko kalima arab no gasa hara ko jiyaɗum e diina ɓay ko arab, kono hara ɓe anda ko ɗum woni tawhid tigi tigi. seki hara inde nden tigi andi ɗo sen inni oto goɗɗo men jiɓoto koye wona walede fimu ayeti oto lanni oto en fo ɗen andu téléphone. tawhid no duwanno wowtede nden ɓuri ɗum ɗo. kono hande ma al asaf haray hunde nde waɗi ko ɗum seeɗa. haray ko ɗum waɗi e manhajo on fi jannugol diina kam ɗum ɗon ko jannoɓen tigi duwa yiltitude murandu ɓe jokka ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam ka sunna.
parce que joggol sunna nelaɗo ko hennu ko jokkugol mo e noneji ɗin fuu siki hay manhaj laawol no nelaɗo noddiri noon ko non noddirta ma faamen ɗum par ce que en ƴoƴata ɓuri nelaɗo en famata ɓuri nelaɗo alayhi salatu wassalam ko wonno ko wadde fuu ko wahayi sike ko Allah wonnomo longinde ko ɗum waɗi si on ɗon rewi e laawol an a ƴetti gongol goo a hewtoyta hara o yaafoto si mi waɗi ɗi introduction ji ɗo haray hannde so yii julɓe ɓen hiɗen mari muskila ka diina min hiɗen inna hino julɓe hino inneteɗe julɓe kono honto woni julɓe ɓen tigi tawata oɗo hiɗa hoolormo no julɗo hoolorte noon par ce que hannde julɗo si woni no ha goɗɗo innama julɗo a sokantano o baafal ka si woni no ha goɗɗo innama julɗo sa yittino téléphone mum takko o a wulatamo ka kono limada ko fi heddu waɗi hannde julɗo ko fiyannu hannde goɗɗo halfinta julɗo ko banque ji ɗin o halfinta ko par ce que ko julɗo on tigi woni o tafaki nelaɗo alayhi salatu wassalam o tafu sike ko sahaba ɓen taw o moƴƴinɓe ha moƴƴi kono ko hennu o moƴƴiniri ɓe ko attiɓe moƴƴinirde soɓe ko attawhid hita en nattir ɗum ɓaawa nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yantanike en ɗum ɗo joni ɓe ko yahata duuɓi 13 ko tawhid ɓe wonno jannude koye ɗum ɓe wonno dude ene ɗen sikkudere Allah aña beere yarano makka fande moƴƴa nde yara makka ɗum 13 ɗon fof Allah harminade nde ɓe yaadi e ɗum ɗon madina nde yara toon kadi ha si nde harmi ko ɓay beere bona milando ko ɓay beere nde bona ko fiyendu ko par ce que si a harmini beere nde tawhid o heɓaki nafata Allah kanko ko alim kanko mo andi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah no andi kono on on anda Allah kanko mo andi neɗɗo so a yamiraymo tum o immano o heɓay taw tawhid ko ɗoti Allah hawjali rewede julde nde konto fa Allah naga duuɓi 10 Allah hawjuno juulanede Allah hawjali juulanede Allah no yiɗi juulanede Allah no yiɗi horanede kono hawjirani par ce que kanko mo andi so hawjiri heɓotako si Allah tigi waɗi hunde hay si Allah hawjuno e mere nde heɓotako misal si manhajo yarno nde heɓotanoko ko enen hawjata e mere nde heɓo enen hande fuɗɗiɗo daawa o ko halal ko haram ko ɗum ɗon woni slogan o kala mo o fotti ko halal ko haram halal haram halal haram mo ala tawhido ginnaw non e ka dina mon no satti ñawlagol ko harmu beere ko harmu cigarette no harmu zina no harmu koɓe wuuri koɓe mum heno tiddi si trop ko hen ɗum alésata ɗum ɗo fof jippintina ɗum fof ko tawhid on ñande nde laaɗo sa sallam jippino maɓɓe aya harminɗo e mbeere ene sahaba ɓe nennitino ɓe hibbuno bidonji beere ɗin fof e nder saare madina nde a yiyatano bidon ruɓe fof ɓe hibbi ñande ayatul hijab jippino e honno e nelaɗo alayhi salatu wassalam no woduno sonnaɓe hari ɓe yalti ka maɓɓe hiɓe yehi e saare nden kono ɓay aya fi hijabu on jippike aya mana ƴettugol coñci islamu ɗin wonande sonnaɓe no wodunoɓe goo ɓe oblige no gore maɓɓe yo seeku coñci maɓɓe ɗin jonna ɓe koɓe surrora si ɓe yaha si ɓe hoota si ko enen naguinna joni ɓay mi yaltino mi hooteta ko suudu ayaji jeɗu jannguɗen ha joni en gollitora alde sonnaɓe jeɗo janngata ɗo duuɓi hara ha joni ɓe tiggaki fiyenno ala ko tiggo haray ko ɗum waɗi o yaafoto ɓay haray sifa ɗe ɗo fottile ko ni haray tawhid o jama on yo janngu tawhid
jama yo jangu ko ente kon tawhid hare ko dum tawhid hare sendari ka hala arab karamo ko benno inna tawhid on ko yalti ko immorde kalimatu wahada yuwahhidu tawhidan ka seke ko wadugol seke woti seke o gotin dinikum wandi kewdo pihoydo no do sim itti fop halutti kundo harani wadi ko ente ko wahada ay wahadahu seke o ande ka pular so yima ben ko inta ko wotin dingol ko no di wotin dingol seke bi mana ko gotin dingol ko no di gotin dingol ko wadugol piyon ko gotum ko bajjin dingol kum hare ko dum wadi sibe ari ka istilah be inna no ardi façon jibuy kono ka burdo rabbe fi no famiren be inni ko wadugol hunde wotere wa huwa ja'alu shay'i wahidan ko wadugol hunde wotere bajjin dingol ko inte ko hunde den ko dum do woni kalimatu tawhid joni si tay woni en ari hara ko karmo ko be tawhid den inta kon tigi tawhid haray bobbe denna ko ifradullah bil ibada mo fawnu natorilo seki ko wotini ngol Allah ka dewe bi mana kala ko inte dewal ski haray piji din no fecciti pecci didi no wodi piji di tawata na dewal din do wadande di kala mo faada wadande de wadande ka dagor do fo kono ko innete kon dewal ko Allah tu woni ko wadante seki ko woni ko bajjin ngol Allah ka dewal wobbe inna ko ifradullahi bima yahtassu bihi min al-uluhiyya war-rububiyya wal asma'i wa sifat hare ko bajjindi ngol Allah ko herori kon seki kala ko tawata ko Allah tun herori immorde ko inete kon honnu ka uluhiyya madum ka rububiyya madum ka asma e sifat hare kun do woni tawhid hare odo tawhid ko e de do kadi pecceta di sendari ta'rifo hare ko e de do pecceta ko fecciti bi maana ko tawhid ko inte ko woti dingol Allah ko woti dingol mo ka jeya ar-rububiyya siki o andi banu adama atagama addama ka leydi do ida duwa faamude hunde wotere da duwa mijitade taw eske na a forsa aduda do horema pellet goto men do na gere mum on e wakkilare mun den e gandal mungal addimo do no wodi addudo maw o ko o jeyuma awakadi ko o tun jeyuma tawhid ar-rububiyya adu taw piji din fu ko antaw Allah ko kanko jeyuma ko kanko toppiti fima ko kanko wonuma mawninde ko kanko wonuma jandinde ko kanko wonuma sellinde si a nawni de gite de jogida hande da yiude ayaha ya waynotako ko Allah jonnumaade de koyde de jogida do hande tawata da dogirde de ko mbo jonnumaade ko Allah jonnu o do Allah ko o woni jeydo maw ko o kadi woni jeydo kala ko yiwda kon do andi sa andi o jeyima hare andi an ko kanko handa doftade anda kadi hina antungo jeyi ko kadi jeyi piiji din fu ko du wadi e jaka pihum hay gotum ko wawuda yiude do ayata kun do ko memmino si wona yandu ko Allah jeyku ko wadata e makku wo ko ma jeydo kun on anda ko ma jeydo kun on walirano jeydo kun on falirano ti kameraji do jom majji si den hotude do est ce que fala do men do wojetta dina bora o wata ka fiyen non parce que nani fo jeydi ko jeydo di on jeydi kanko na bortadi ko dodi haray hay ka rububiyya do parce que e yahari ka uluhiyya karmo ko be ni hay ka rububiyya do taw no wodi ko manka ni julle be ka rububiyya fiyen
hande ɗo mo kala e men no nodditori ko Allah jeyi ɗum kono ɗum al islam laysa bittamanni ɗum islamu na yala hina nodditorgol kadi sa inni ko Allah jeyma ɗum battinoyay yeeso battinay ka comportement ma si tawi Allah inni ya daro est ce que a daroto sa daraki haray mo jeyma haray mo jeyma a jaɓawa hay si mo jeyma haray a jaɓa si waɓutu heewi tawi Allah subhanahu wa ta'ala no innuma ya juu a jaɓali jolde est ce que ɗari ko ndi si jeyangal enen o ala mutade rububiyya on yehen e piiji gono toon ko tawata piiji ɓuyno nder toon kono yehen tun taw an neɗɗanke ko concerne ma kon ɓaye ginni ko séminaire haray ko leerji kadi happa ko ƴetten tumber ko waweten naftorde si tawi woni goɗɗo no jogui ɗo gollowo ñande o jernima ko patron ganni so mon patron kono patron o ginna addinde yan wonna misali natti kuntasin ɗo misali imagine est ce que si on aro ine président c'est mon patron c'est patron o jaɓat pottiɗo yande ɗe ngalan ɗo patron andi komi wowlu a jaɓata joni est ce que ɗon sikkude Allah jaɓay ɗum kadi Allah si a ƴettay ko kanko jeyuma toppiti fima o piiji ɗin fof kankon ma waɗande ya andu o kafama kadi e goɗɗo ko tawhid a rububiyya ngal jeyal ɗo haynene e baba yollotako ton ko ɗum waɗi si hewti ka dina l'islam hiɗon andi hollugol ko Allah jeyi si hewti ka dina islam si tawi ko Allah faala kon e kom hay ko mawɓen faala kon si wopodiri o ko hombo kon ƴettete koko jeyi ɗon manato kon ko ɗum waɗi ñande o addata ma ɗo o landotako est ce que ñande o nattata on tigui kadi ka makko o landoto ko ɗum waɗi ka rububiyya ɓe inni wono min al ihya kadi wal imata c'est que wurnugol ma e warugol ma o lantako goɗɗo janɗingol ma e fanɗingol ma o lantako goɗɗo rawningol ma e ɓawlingol ma o lantako goɗɗo ko ɗum waɗi jeyal ngal tigi ko kanko jeyi si iwti ɗon haray ko tawhid al uluhiyya haray si neɗɗo o rekoni si ko Allah subhanahu wa ta'ala jeyimo ko Allah jeyi piiji ko woni ko yiwde ɗo fof ko ɗasi ɗum andi Abdoul Wahhab ka deftere makko ɗo tigi ɓay o yewti fi ko Allah tagi leydi e kammu koyni woni o inni alkhaliqu li hadhihi al ashya'i huwa al mustahiqu lil ibada c'est que taguɗo on ɗiɗo piiji ko ɗo hani rewde c'est que taguɗo ma on antawo ha gasi o tagi mangore nde wuruɗa nde tawa sa ñama nden no nga wurta taguɗo ma on tagi ndiyan ɗan yarɗa ɗan taguɗo ma on tagi fofango mango taguɗo ma on tagi ɗanagol ma ngol fiya wawa fowtade ronkireji ɗi ɗuyto taguɗo ma on tagi finugol ma ngol hino handi yo goɗɗo goo rewe goɗɗo goo ɗofte e hoore oɗo hada mustahil no hakkil jaɓaɗum alkhaliqu li hadihi al ashya huwa al mustahiqu lil ibada kala taguɗo on piiji ɗi ko kanko handi ko ɗum waɗi ka dewal no wonir noon ko kanko tun jeyi haray ka dewal kadi wotinɗinama kanko tun rewata ko kanko tun hoolorta ko kanko tun faabinorta si iwti ɗon ko tawhidu al asma wa sifat c'est que inɗe Allah ɗe o heerori ɗen e sifaji makko ɗin kadi ɗiɗo gonɗinaɗe sabu noon so daari hella sifaji Allah subhanahu wa ta'ala ɗi ala min natude e piiji gono toon kono e wandoto tun c'est que Allah ko sabu sifaji makko ɗin kadi ɗum ɗon si a gonɗina fayda sifaji makko ɗin a watamo rewde par ce que Allah subhanahu wa ta'ala o sifora wono wawugol waɗugol sifa ko waɗi ko o sifora yurmingol o sifora wawugol lettugol hare no mérite wa yo rewe haray mérita ko ɗum waɗi so julɗon kañum hino gonɗini
wonde Allah hino siftori sifaji ɗi tawata ɗin ɗon ko maɗi tabitana Allah subhanahu wa taala. hande ɗo ni ko aduna ɗo fayda goɗɗo ko sifaji makko ɗin goy o teddirta e jama. si goɗɗo woni ɗo hande o ala ganda, o ala jawdi, o ala hay feere moƴƴere, ko mo naftorta o? goto naftorta. joni noon ko hombo haton jinta e o, ko hombo o wowlanta goɗɗum ngo jaɓira fi sabu ɗum ɗo? ala. ko waɗi Allah subhanahu wa taala so yi hande ɗo laamuji ɗin ɗo no yiɗa no manno, par ce que ɗi siftori piyoy gono toon, par ce que ɗe o koray ande o misal adden masi leydi ɓe wolen ko woni on ɗon ɓay tumɓe hande no mari chômage, no mari CPAS, no mari aide social, hinaja nawo no yiɗi ɓe piiji buy faaleji ma buy a accitira e fi maɓɓe. social ɓen so ɓe innima ɗum ɗo fiya men continue yoɓugol ma ngol a waɗa ka a watta ko sifa o hen ko ɓe mari ko sifa o wawugol jonnugol CPAS. sifa o gotum pet c'est que sifa o gotum a teddini ala lettre hulɓini ɗo ɗo andi hewti o. si o ari ko diwnugol taw ɓe kupay woni ko sifa jeɗɗo ɓe jogi gotum pet ɓe jogi sifa mum chaque mois ko wawma waɗande goɗɗum. si ɓe décidi kat ɗe watta ara a naati e probléme an e joddi suude facture je ñamaɗe ɗe natuɗa e mum. imagine no Allah subhanahu wa taala sifaji jelu jogi. ndaare oɗo mo sifitori wawugol ɗanningol mo sifitori addugol ndiyam. ɗiɗo piiji fuu ko sifaji Allah subhanahu wa taala. e kadi ka gonɗingol ɗiɗo tawa no gonɗiniri ɗi no ɗi haniranimo noon. ko yi o wayne ɗen gonɗini ko yi o ko o nanowo so yiyata no nanatano ko en ɗen konɗa so tawi neɗɗo fuu so o wata ɗen andi yimɓe hulatamo. o sifori andugol piiji ɗin fuu, mo sifori ko yewti kon margol juuɗe e piiji buyɗi tawata si tawi en naati ka aqida woɓɓe go hare no yani e majji ko nenen ahlu sunna wal jamaa hiɓe inni ko yen gonɗinir ino Allah subhanahu wa taala yewtirɗi no hara en mbaadinal ɗum ɗon e fus en nandidinalimo ha e fus ko ɗum woni gonɗingo sifaji makko ɗi ka ɓuri ko ente kon haray raɓɓiɗude. haray noon oɗo tawhid no mbari ko innete kon ɓure buy haray no jiya e ɓure ɗen sen daari Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo woni ko en konnani attade noddude faade e muɗum ko ɗum ɗo kadi o atti yamirde nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ayni mboɗo ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir. c'est que ɓay Allah subhanahu wa ta'ala o innimo to iqra toon kadi so daari iqra on toujours no yaade Allah iqra bismi rabbika alladhi khalaq. c'est que toujours no yaade Allah e sifaji makko ko Allah attimo jannude ko sifaji makko ɗin ko attimo inde yo jan kadi ko fiiɗin ɗon kadi ko attimo kadi yamirde yo noddu kadi koye ɗum ɗon. wa rabbaka fakabbir mawningol joomi mum manta joomi mum he ja Allah ɗen duwa mantude Allah mawnina Allah ha Allah mawna yeeso men ɓuri piiji ɗin fof. hande ɗen mawnini piiji ɗin fof fayda inne sona Allah e hille ko laabi jelu inneten Allahu akbar. Allah hollugol ko mawɗo dewe men ɗen fof sen daari ƴetten nde julde ko mawningol Allah nde fuɗɗorte gila ka noddinandu ha ka darnandu ha ka takbiratul ihram e takbirati ji intiqal ɗin fopp kala ko eggirta ka julde ko innugol ko homɓe ɓuri mawde ko Allah. Allahu akbaru min kulli shay. Allah no mawni ɓuri piiji ɗin fof. Allah no mawni ɓuri jawle ɗen. Allah no mawni ɓuri ɓiɓɓe maɓen. Allah no mawni ɓuri pelle ɗen. Allah no mawni ɓuri sa hawti leydi e kammu. Allah no mawni ɓuri Jibril. Allah no mawni ɓuri sa hawti tagorde fof. Allahu akbar min kulli shay. ko Allah ɓuri mawde ko ɗum ɗo o atti noddude mum. nelaɗo kadi alayhi salatu wasalam ko ɗum ɗo atti noddude mum. e oɗo kadi tawhid goɗɗo no duwa yangade fi o sabu noon oɗo tawhid ko no mari baraji moƴƴa ɗen andi Abdoul Wahhab o tigi mo windi ka kitabu tawhid
o waɗi damal o windi o inni man haqqaqa tawhida dakhala aljannata bighayri hisab. Allahu akbar. Kono nden dogude ɗo nafinatugol aljanna wo man haqqaqa tawhida andi ko addani kalimatu haqqaqa sike andi tawhidiji ɗi nde gandi wonde harano loyino ɗum kala haqin inɗo tawhidu mum o naati aljanna ko alda e hasbore. haray sen daari kadi wono hay karamokoɓe ƴetten iɗen andi ɗe janga deftere nde andira innugol nde al akhdari nden son daari premier page on ko allah subhanahu ko kon o yewti ɗon awwalu ma yajibu ala almukallafi kon ko tashihu imani thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi farda aynihi. so ɓe ko karamokoɓe woni yo doɗu sen daari no allah noddiri noon no yamirono laaɗo yo noddu no karamokoɓe noddirno e koɓe windi wonka defte fof ɗum lundaki fus ko lundodiri ala ko wondema haray oɗo tawhid ko hunde ɓurde hittude ko huwa aujabul wajibat. tawhid o woko kañum ɓuri waɗɗade ko waɗɗi kon fof wa azamul ibadat ko tawhid on kadi ɓuri mawnude e dewe ɗen fof. joni noon haray oɗo tawhid haray won Abdul Wahhab ko waɗi nde ɗo deftere o fuɗɗori tun geɓe seeɗaje ɗe hanɗen famude oɗo tawhid si yewten ɗen ɗum si aɗen kana wakirji haray ko adi kon o fuɗɗori deftere nden o inni no addir noon tun haranaka résumé ɗo ilam rahimakallah andu yo allah yurmine wonde man ɗum yajibu alayna taallumu haray no waɗɗi en andinagol hennu arba'i masail masalaji nayyi haray kala tagaɗo mo yiwɗen ka hoore leydi ɗo foti ko danejo foti ko ɓalejo foti ko sonnajo foti ko gorko piiji nayyi so tawro yaali ɗiɗo allah ñande ko o tawi allah ka kabru makko ñande o yehi ka kabru haray ko perduɗo ko kala mo yaadali e ɗiɗo nayyi hina de gotel e ɗiɗo nayyi ma ɗiɗi e ɗiɗo nayyi ma tati e ɗiɗo nayyi ko kala mo yaadali e ɗiɗo nayyi haray ko perduɗo. ara ɗum wonni ko al ilmu ko andugol ngol haray karmo ko ɓenno ka sharhugol deftere nden ɓe inni o ilmu ɗo fayda ko fanda eno yaadi e iman o moƴƴa par ce que aya mo o dalliniroyta on ɗo ko suratu al asr wal asr inna al insana la fi khusr illa alladhina amanu. on amanu ɗon ko on correspondi e ilmu on ɗo se o adda ɗi ha gasa o adda on ɗon dalil haray ɗe fuɗɗa deftere men ɗen ko inɗen piiji nayyi eɗen hanɗi mantade par ce que ɗo haray ko séminaire wonɗen na bayana haray jama on sen ini ɗo piiji nayyi no duwa mante ɗon ndi ko mantoɗi piiji nayyi ɗen duwaɗi mantade ɗiɗo sa tawoye allah hara ka a malaɗo hara naya lette naya par ce que ɗen andi pellette yo allah dandu e lette allah ɗen so ɓe hande ɗo hiɗen ka woni luxueux machallah a walto e dankullaɓe kum lootagol fof sike piiji ɗin fof no timmi kono soɓe si goɗɗo iwi ka hoore leydi ɗo hande kadi ko o natoyta koko o gollanno kon si tawi woni ko gollunoɗo ko moƴƴi soɓe o yahay joni e ɓuri ɗi galleji ɗi yiwɗen ɗo gari ka wonde no laba ka foti yewgol walo ɗo si tawi ko neɗɗo malaɗo mo fokkiti ka ɓuri ɗo ko goɗɗo moƴƴine ko allah moƴƴini ɗum ko gotum suudu ndu allah subahana taala tawata ko kanko tigui darniri ndu juuɗe makko ɗen ko kanko waɗanma fof teddugal ngal fof no inniri noon mi tagiri teddugal yimɓe aljanna ɓen juuɗe an nden ko allah tigui tagui teddugal maɓɓe ngal ko allah tigui moƴƴini si tawi woni neɗɗanke on ko o malaɗo tun hara o yehi ka ɓuuri labede kono soɓe si tawi kadi ko marki saɗo ara ko ɓuuri hulɓinade par ce que ko lette hara yo allah subahana taala dandu men ɗiɗo piijinayi mantuɗe ni ara nun ɗum ko al ilm kala tawoyo o allah o tawitemo e gandal al ilm gandal ngal dalil on ɗon andine laaɗo alayhi salatu wasalam no sifani e wondema neɗɗo so waalika ka kaburu so walinawa kaburu si tawi woni malayka ɓe landike mo maha taqulu li hatha rajul
fi hadha rajul ko ɗum wiwɗa e o gorko ɗo ko faala ɗon ko nelaɗo alah salatu wasalam o landete fi nelaɗo o inna la adri kunta aqulu ma yaqulu nnas o inna mi anda miɗo wowlayno noon ko yimɓe wowlayno kon o andi o nanu kanko nan o janga ko ɓe innatamo ama talayta wala darayt an a winda a wawano jangude fus a wawano famude fus a wawano windude fuy a windatano a jangatano o maapo o nelaɗo nadir noon hawa makko o inna andi so goɗɗo maapi o paniko o fuɗɗo fofude popali jani nelaɗo alayhi salatu wasalam ɓe maaki wosi ɓe tappirimo ɗon ɓolde ɓe tappiremo ɗon ɓolde mitrak ko inte kon minna ɗum joni marto fino jama on famiraga ɓolde ko koko tappirte taba ɓe tappiremo ɗum ɗo wosi ɗum ɗo tappirano fello sara turabango fof ngo wonte no bullari imagine en banno adama sifa kon ɗo yo Allah dande si tawi woɗi hara ko sifa nden ɗon ɓolde tawata si nde tappirana monnimba gi pelli ka melley to hara ngo wonte e bullari oto dogay e mum si ɗum tappirama goɗɗo ɗum andi koye ɗum tappirmo ɗum ɗo ko kalimatu goto la adri jente ɗum moƴƴa de ko kalimatu la adri yo sikkuɓe mo anda no mari ganto mo anda ko nokkeli goo mari ganto kono a dallinortaɗo mi anda tum est ce que Allah waɗanano moyenji no andira est ce que yottaki e ma saliɗa ɗum ɗon foɗɗa duwa landitade hoore ma haray ko hikki ɗon o inni al amalu bihi na janngol ngol tum ko ɗum waɗi siko arɗen kawrley ɗo ko golle ɗum andi a Europe ɗo ko golle ara ɗo ga est ce que goɗɗo ara ɗo Europe ɗo ɗana goltuno manno ɗum non aduna ɗo ko Allah adire ɗo ko golle wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ko Allah tagiren ko fi gollugol ko fi waɗugol goɗɗum kono kadi na ko satti wallahi na ko satti Allah o inni o waɗanaɗi en ka dina fi koyno min harajin ka fus ko satti yuridu llahu bikum lyusr wala yuridu bikum lusr Allah ko falana en ko hoyende Allah falanaka en sattende ko ɗum waɗi haray en golle si a jangi kadi a gollitire hande buyno jangude kono honto woni golle ɗe kono noon ko inen kono gasa ka manhajir wopoɗen sigi ka laawol ka fuɗɗode no gasa en fuɗɗor ko sakkitorte kon majjuɗen hoore gara nden o andi mo hajji hoore gara no gasa en fuɗɗor ka sakkitorte ɗum kono noon si a andi ko an andi ko honno ɓiyata toon solution no wawira gollitorde si a andi a gollitorali kadi haray ha joni marsali si ɗum feƴƴi kadi a da'awatu ilayhi andi ɗum ko golle ga siki a anday sa andi kadi na yaɗano ko ya gollu si a golli kadi ko ya noddu faade mum nami yo mi andu mi golla min naw noon hande kadi no ɗum annori o ita o yiwde karamo koɓɓen si minni karamo koɓɓen ko karamo koɓɓen boni yewde fi mum nami jooɗi ɗo yeeso mon ɗo so yihi ɓe ƴettude tinnare maɓɓe fof ɓe mari ɓe guri mari piiji ɗi fof kamɓe kadi probléme men fof mi kono hiɓe dari e yottingol ngol haysi ɓe ala inde moƴƴere mum haysi ɓe soñjade mum haysi ɓe perdude occasion hoygo ka ɓeɓata eroji ɓoyi ko fiyen ɗum ko fi tottugol farilla ma Allah farɗon ɓe addawatu ilayi hikkiti ɗon kadi assabru alal adha fi muññagol kadi lorra ko woni kon e ɗum ɗo ɗiɗo piiji nayyi mantoɗen ndi sike muñal ngal ɗo kadi ko anden ɗon konko min de koko golle arɗen e hoore ko janngata kon janngo no mari difficulté seeɗa ka sattende o buy waɗay toon gollitirgol ngo kan no hoyi accu ɗum ɗo accu ɗum ɗo accu ɗum ɗon harmi ɗum kadi ɗon anndi no sattani wonki seeɗa wa kadalika yottingol ngol kadi no sigude no hoyi woɓɓe a wonnayi ɓe yenne ɓe ciiwoma ɓe jammama inɗe ɗen fof sifa ko nelaɗo kadi jammano kon ko sahir ko sha'ir ko majnun ko feetuɗo ko yimowo ko ndurejo ko muññoɗa ɗum ɗo fof hara ɗiɗo piiji nayi ko ma tawriyaɗi Allah joni noon arten ka gandal par ce que si innama gandal
hiɗen falji kadi ka ɗaɓɓugol gandal ɗo ɗum ma jaɓen ɗum goɗɗo tanki o jaɓal faljere makko nden o yidata lawol enen sinnama toon ilme nam islam no noddi a ilme on tigi direct kutoyo médecine on adda hadisaji ɗi fof dallinora ɗum naam en salaki kono ene hay ka nder diina si a diwi tawhid on andugol allah ngol a yehi a cikkiki e julde nde ngari a falji ka a faljade joni noon si a diwi julde nden a diwi tawhid on a diwi julde nden goɗɗo anda tawhid anda fus ko sike sifaji allah fus ko andi ala tawhid fus o anda julde o anda fus o anda zakka e korka oɗo direct o diwa ɗiɗo fof o yaha janngoygol goɗɗum ngo ha gasa o dallinironama ayaji adduɗen fi gandal yalla areno jaɓini hara jaɓinaki koyo tawɗiɗo hino yaati ko ɗum waɗi si karmo koɓɓen ɓe fottani ko yewti ɗo ɓe inni al ilmu ko fanda ɗo kon tawatta ko ilmu mo heɓalimo o perdoye par ce que ɗi ilmuji fof ko dagiɗi ko an andi ko hombo suɓoto ko hombo ɓuuri yaadude e ko yiɗuɗa kon min si ko médecine mi yiɗi miɗo wawi suɓade janggugol fi médecine si tawi ko wongol pilote kadi min si ko wongol ingénieur si ko wongol agriculteur kala ko mi faala suɓade e ɗeya gandi miɗo wawi ɗe suɓade ko ɗum waɗi sini woni agriculteur fi mi wonari pilote allah lettoytalam nanda sen fami c'est que sini woni pilote mi wonali médecin si allah nangitoro elam ko gande tati ɗen ɗon mo andalɗe o nangoyte ɗen ɗon mo andaliɗe o nangoyte ko ɗoyi ɗen ɗon ɗe duwaka nattirede ɓaawo ɗen no duwa yadde kala gandal wattotongal ɗon o inni al ilmu ko fanda ɗon kon ko in sinnama noon ilmu ko in andi ko fanda kon ɗo ko fanda kon gandal ngal tawata sa heɓari ngal allah nangiroyte ngal a lettiroyte ngal huwa marifatullah ko andugol allah si allah tagima addima ɗo a andalimo a andi piiji ɗin fo a andi téléphone ji ɗi o tagi ɗin a andi tawa hoore ma seeɗa o tagima a andi téléphone mo tagi on kono a andal tagu ɗo harema senanima ɗo a hittinde fi ko tagore nden ko ɗaɗo a hittinde fi tagu ɗo he ko tagu ɗo on jeeɗiɗo piiji fo e jangi ɗum nani sa andi tagu ɗo si anduɗa tagaɗ ɗin a waway huwodirde tagaji ɗin hara haɓidade e tagu ɗo kono sa andi taga ɗin tun kono a andali tagu ɗo a huwodira e taga ɗin ha haɓida e tagu ɗo haray andugol allah subhanahu wa ta'ala haray goto kala e min e wawata andude allah e kanelaɗo janni alayhi salatu wasalam ko yata duuɓi nogay tati ɓe jannude sahaba ɓen fi ko mboni allah enen en inni balɗe ɗiɗi haray en andi allah naɗo haray en falji ka enen en ɓurɓe e hakkille ka en maru jannoɓe mau yawɓe fi maruɓe méthode ɓuri nelaɗo alayhi salatu wassalam allah en janga fi makko ha ma en hara joni rutti ko en andali e makko haray jangugol anda allah subhanahu wa ta'ala wa marifatu nabiyihi e andugol annabijo alayhi salatu wassalam si neɗɗo kadi o andari nelaɗo koko inɗen konnani o andari sunna nelaɗo o andali jikkuji nelaɗo o jikkinori ɗum ɗo o waɗi manhaju makko on ko manhaju nelaɗo koko inɗen konnani ka gaburi solandana fi nelaɗo ko inta komi anda soɓe yiiɗa adri kana ɓatoɗon goɓe allah dande yowgol kala adri feƴƴiɗon noon kadi wa marifatu dinil islam bil adilla e andugol dina islam e wondude e dalilaji ko preuve dina kan ɗen duwa ka jangude andugol dina l'islam ɗa duwa andude dina l'islam hara kadi na andirgol kan nani ma men taw ko ɗo si karama kojo mo précise bil adilla sike ɗum ɗo ko wonɗa ko wadde ka dina ma yo taw kala ko goɗɗo landima a innayi miɗo mari oɗo preuve siki si tawi woni a juulanayi allah ɗo darɗe ɗiɗi si goɗɗo landike ma ko henɗu wonɗa julde ɗo sayni ko darɗe ɗiɗi yo taw so landike ma ko henɗu woni dalil ɗeɗo a wowle si goɗɗo tawi maɗa julde e 10 heures so landike ma yo tawuɗa andi o lerɗo komi woni julde ko wadduha ne laaɗo alayhi salatu wasalam no yamiri kono ɗa julde kono ɗa julde mene men tawno juulede
meden julde menen kadi aqulu ma yaqulu nas ma yaqulu nas est ce que ko ɗum dina kono horanta minen de men taw mawɓe fof no horde men taw mawɓe fof no horde déjà taw ala anniye par ce que ko duwaɗa hooride ko fi Allah hina fi a tawino hoorede ko fi Allah hoorirte par ce que sa waɗiri fi a taw e yoyde ka sa tawano a wattano ko ɗum heɗi buy ko ɗum waɗi buy sa wonniɓe dina to koɓe andano koɓe inna men ƴettata par ce que kamɓe koɓe rewirta Allah kono ɓe ber koɓe tawi kon haray eto janga dina mum kan hara kala ko woni wadde ko ala basira sey koye hoore ɓanganduye hande ɗo julɓe buy e nde deftere ɗum no to ngoy si ɓe landama ma huwa l islam julɗo ara ko keferude hiɗon golludude maɗon jangidude tu es musulman ou je suis musulman qu'est ce que c'est l'islam définis moi l'islam yeyge juude do on ɓe mbafe ɗen innen hande kala mo défini saɗo qu'est ce que c'est l'islam ara de nade ko abilla ɗo nanu mi sikkino moi je pense l'islam je pense donc andi si ɓe ari ka journaliste ɓe ɗo mi ko ɗum waɗi enen hande ino yurmani fiyen num kala interviewaɗo e dina wowle ɗum masi har journaliste jo aɗa landi ko fi dina islam sa andata wow ka a heɗo goɗno ne joɗɗi no yarat ɗo ɗum hom e way toi way te musulman ou musulman comment te Babakar qu'est-ce que tu dis de ce qui s'est passé là-bas non l'islam tawa je pense konan taw je pense je crois moi j'imagine ça va pas aller comme ça Allahu akbar hande hay toñugol lanɗo ka hoore leɗɗo ko probléme yewtugol inna sikki ɗo diffama waɗa diffamation del président del chef d'état ɗon andi he ministre ɓen ko hay généraux ji si ɓe yewde fi président ko men son excellence monsieur K parce que le président il est capable de faire quelque chose mais ɓay angal famugol men probléme andal famugol men Allah moƴƴi andugol en Allah ko ɗum waɗi fi Allah on ko landa ɗe wo e wowle aya goɗɗo no wowla o non din communauté o non de l'islam tawa o tippa e ko oɗo karma ko jeni kon mbiɗa dilla par ce que o hula conséquence mum o ñande janggo e hille Allah no inni ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid la taqfu laka ma laysa laka la taqfu ma laysa laka bihi ilm almuhim haray e inni ko piiji nayi ko al ilmu ga ko gandal ngal e gollitorgol ngol e noddugol ngol e muñagol ngol inuɗen gandal ngal ko fanda kon ɗo gandal ngal tawata sa heɓari ngal a tampoya ñande janggo a falloy to giɗa ka kabru haray ko andugol Allah e andugol nelaɗo e andugol dina l'islam joni no goɗɗo si o woni julɗo haray piiji tati no toon ɗi tawata karama ko joni no wasi yi en yo on tigi wawu wattude ɗin ɗon ka jibahu mum ka o yahata o sike julɗo yagal ngal hena noditagol ngol tum ko il faut ɓa qualité ji ɗi tati ɗin holli ka julɗo hara mo wondi e ma ɗiɗo o yiya ɗi e ma heɗi ɗuuɗi noon kono inchallahu kanko o ƴetti ɗo ɗi tati ara nun ɗum ndaari o inni yajibu ala kulli muslimi wa muslimatin taallumu hadihi lmasaili thalatha wal amalu bihin so ndaari dow to ɗon yon andu julɗo e kefeero no tawa siki kala mo Allah tagi ka hor leyɗo so gonɗinaali Allah ko ɗoni o andaali Allah o andi annabijo o andi dina makko kan o hooli ko woni kon nder ton o woni alamalu bi o woni gollowo ko moƴƴi o woni noddowo faade mum o muññe ɗum noon haade ko perduɗo wala asr inna l insana lafi husr neɗɗanke fof ko perdu ɗum alhamdulillah o yitindini ga illa alladina amanu iman o sike kala maayɗo ɗo tawi o ala iman o ala golle moƴƴi o ala noddugol faade ko moƴƴi kon o ala muñal hare o maayi ko perduɗo ko Allah woni joni noon ɗo ko fof no kafi
joni noon an jaɓuɗo on ɗiɗo sa nottorike julɗo piiji tati no ton no waɗɗima andugol ɗi aranum ɗum ko ya andu anna allaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukuna hamala ko ɗum woni shahido wa lam yatrukuna hamala sike ya andu allah o tagi en ha gasi o arsiki en piiji ɗi fou soɓe hande en duwano ka yittude ɗum kono bano adama soɓe so ala heɓude ko ɗum waɗi neɗɗo yo ɓatto ka jangueteɗo sina ɗum o yejjita e fiyore makko nde ɓeya yejjituno allah allah inni fa ansahum anfusahum soɓe si neɗɗo mijitike min ɗoni kam joɗo si mijitike hande en yiidi ko allah tagi mi ɗo miɗo jooɗi yeeso mon ɗo miɗo wowla kono soɓe gohito ɗo ko allah jeeyi si allah jattingo ni fof mi wata wolde few ngal cellal ngal mi jooɗo ɗiɗo hande miɗo wadde ko mi faala mi meminora mi faalira mi cikkorano mi faalira oɗo taguɗolan miɗo duwa mejitade wondema oɗo o tagiralilan ni seke allah o jeyaka e fijoɓeɓen allah waɗirta hunde fijindaru ga ko ɗum waɗi so inni ɓaynani o tagiri en o accitiri en ni kon mo tagiri en ko fiya en rewmo ka ko ɗum waɗi bal arsala ilayna rasula o neli e men nelaɗo faman ata'ahu dakhala aljanna wa man asahu dakhala annara haray allah subhanahu wa taala on ɓay o tagi en o addani en nelaɗo sike en andi koko julɗo duwa kon famude ka julɗon ko duwa kon famude aranum ɗum ɓay allah o tagima a yoɓano fusfi o tagi a yoɓano coggu guite a yoɓano coggu koyɗe a yoɓano coggu fofango o arsikima a yoɓano coggu mango coggu lemude coggu ndiyam fo ka e futti fo yoɓali ka e yoɓali ka kaɗe yoɓude allah ɓay o tagi en ɗum ɗo fof e yoɓalimo yen andu himo tagi en mo addani en nelaɗo kala neɗɗo gonɗinɗo siki kala jokkuɗo nelaɗo o naati aljanna kala edo nelaɗo haray ko perduɗo kala wopuɗo laawol nelaɗo ngol haray ko perduɗo ko ɗum waɗi haray karmo ko ɓen inni wo gonɗingol nelaɗo alayhi salatu wasalam ɗon andi ko piiji nayyi ko addi ɗo ɗiɗaɓi ɗiɗi on ko ɗiɗo ko ta'atuhu fima amara ko ɗoftagol mo ka o yamiri ko wajtinadu ma naha anhu wa jaza seki e woɗɗito kadi konko o haɗi wa tasdiquhu fima akhbar gonginamo kadi ko o humpiti kon wa alla yubada allahu illa bima shara e nde a rewirta allah so wona no sar'iniri noon ɗiɗo piiji nayi woni mouhammadou rasulullah alayhi salatu wassalam haray julɗo on a nodditoragol wonde maɗa gonɗinelaɗo ko piiji ɗiɗo nayyi sa heɓal ɗiɗo nayyi haray ko gonɗinɗa ko nelaɗo kaka kara ho hatti kono nafatama ara ɗum ko ɗoftagol nelaɗo e ko yamiri ko se nelaɗo inni ya waɗa hunde waɗa en andi hande boy ko landore si ko nelaɗo maga ko fi andugo siɗa waɗa e siɗa watta ka woɓɓe ko lantuma ka ɓuran windi ka sunna innaka sunna na jakana obligatoire sike ko waɗi karama kojo inni wo sahabaɓe ɓe landoreno sunna on siko sunna fiyo ɗe waɗu sike sa waɗino hunde ɓe nano amina sunna hada amina sunna ɗum ɗo ko jaaɗu e sunna fiyennu fiyo kamɓe kadi ɓe jokkinu ko noon en hande ko landorten siko sunna ko fiyennu ko fiyo newano en ko fiyo wonu ha siko siɗa faala waɗa siɗa faala acca ɗum ɗoftagol mo e ko yamiri kon woɗɗito kadi ko haɗi kon e gongingol mo ko humpiti kon ɗo kadi geɓe ɓuyɗon anduar ɗo kala ko o yewti en kon fof e piiji wirniɗe ɗi allah subahana wa taala ɓanginanimo o ɓanginani en immorde ko feƴƴata ka kaburu immorde aljanna kañumma e yiite e kala ko o yewti en ka hoore leydi ɗo o innen ɗum ɗo ko lorra ɗum ɗo ko nafoore ɗum ɗo ko moƴƴere hay si anga sutaki moƴƴere nden ɗaduwa koya gongi ka koya fennu koya inno aya microscope dara siko gonga ɗum no hananma julɗo tasdiquhu fima akhbar hikkiti ɗon wo allah yubada allahu illa bima shara kadi haɗa a rewirta allah si wona no sar'iniri noon siki dewal ngal on andi siko ɓanto biri ɗa wawi ɓantire no tawɗa noon ɗo ɓantire siko uddito magasin ji ɗa wawi udditirde konti inniren siɗa faala inne min kon ɗo mi yeeta ɗum ɗo komin ɗo mi yeeta kon ɗo marsata fewɗo ko pomme de terre marsata ɗum ɗum fof waɗi kono kala ko innete dewal a reway e laawol nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ɗum waɗi si tawi ko dewal rewirano o indiri noon ko ɗum waɗi aranum ɗum e jaka en andi allah taguɗo ma on adduma ka hoore leydi ɗo himo addi nelaɗo e ma
ida han ɗofta ɗo sa ɗoftike o amalama sa ɗoftaki oɗo haray on tigi si tubali o ma jiyam haray ko mal kisaɗo ɗiɗa ɓum ko julɗo duwa andude ɓawo wonde jokkuɗo wonɗo mu'tasim jogitiɗo sunna o haray ko andu anna allaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakum muqarrabun wala nabiyyun mursal ko yo on tigi andu haray allah subhanahu wa ta'ala o yarlotako o yiɗa nde o kafidete hay e goto ka dew makko foti noon ko malaikajo foti ko annabajo siki ɗo e yiɗata nelaɗo ha rewi demmo e allah e yiɗata ɗo annabi isa ha rewi demmo e allah e yiɗata ɗo karmakojo min waliyajo mawɗo ma wakkiliɗo ka dina yiɗenmo ha rewi demmo e allah ko on tigi moƴƴi o ko moƴƴi haray allah subhanahu wa ta'ala jaɓata yo a kafidumo haray e yiyo no yeeso damal fi shirkon no yeeso haray ko hikkitiɗon kadi anda kadi wondema mo ɗoftike allah ɗoftike nelaɗo kam ɓay ko ɗum fuɗɗora anda man ataa rasul sida a jaɓi aranum ɗum a ɗoftike nelaɗo wa wahhada allah a wotindini allah anda kan la yajus lahu muwalatu man hadda allah wa rasula walaw kana aqraba qarib haray ɗo enen e raɓɓiniɗo tum ko waweten famude fewdo ɗo ɓay haray ko inete kon tawhiɗon ɗin noon ko piiji yajuɗi ɗo no naati e ko inte kon wala julɗo on kadi ko a yiɗi yimɓe moƴƴuɓe yiɗa yimɓe allah ɓe wonda e ɓeɗo wowodira e ɓeɗo sike no jiya e hollugol ɗa yiɗi allah eɗa yiɗi annabijo alayhi salatu wasalam yiɗugol yimɓe makko ɓe no jiya kadi e hollugol ɗa yiɗimo woɗɗitagol yimɓe bonɓe ɓe bonnoɓe mo ɓe ko ɗoɗi haray neɗɗo ngo suɓaɓe o wondata ɓen so daari allah subhanahu wa ta'ala ko innelaɗo koynu wasbir nafsaka maa alladina yad'una rabbahum bilghadati wal ashiyi yuriduna wajha sike neɗɗo yo dumbu wonki makko ki yo waw joɗɗinde wonki makko kin kan kadi takko ɓe yimɓe allah yimɓe rewoɓe allah kanko na yo tawmo o wondi wosi ero yaltata ɗum ha ɓen ko neɓuɗo yewda e aɓata mbuɗi kono est ce que a heɓay andugol allah est ce que a heɓay anditugol akhira est ce que a heɓay anditugol erreur ji maɗi tawata sa tawɗo ɗiɗo allah ko probléme ɗum noon kadi na nafoore ko ero tum mari nafa kono wondata toon tawa o nafete ɗo fi ero an ko ɗum tum mari nafoore haray neɗɗo on ɗiɗo tati julɗo on himo duwa ko inte kon haray siftorde ko inte kon haray ɗiɗo tati haray ni fuɗɗitoɗi haray innuɗen julɗo on so woni julɗo aranu ɗum koynu koynu masal jin tati aranu ɗum koynu ɗi tati sakkita ɗiɗo joni hara ko ɗoftagol nelaɗo alayhi salatu wassalam ɗiɗa ɓum ɗum ko ya andu allah yiɗa shirkane ɗo kafitata kay goto tataɓum ɗum ko ya andu weldiɓɓe allah ɓen ko ɓen woni weldiɓɓe maɓe yimɓe moƴƴuɓɓen ko ɓen woni weldiɓɓe maɓe ko ɓeɗo woni jatiguiɓe maɓe haray e page ɗiɗaɓo on haray ko yanñuɗo seeɗa tun ko komi yewtuno ara num ko ɗum waɗi haray ɗon ala nafere no fiyta en ƴettu tan on pandi haray ɗo ko karmakojo on inni ko helɗum no woni usulu thalatha siki daƴƴe ɗen tati ɗe tawata ko ɗum ɗum woni asli ko addi kon neɗɗanke on ka hoore leydi ɗo ɗe tawata ko yimɓen konnani ko ɗeɗo allah landimo obligatoire no o wawi siforde a lamotakoɗa ha feƴƴa ɗeɗo ɗum sikiɗi ara ko homboje kala goɗɗo ko o wawi siforde o ɗiɗo tati ma o heɓaɗi si a landama ko henɗi woni ɗin an julal duwa jabaɗe ɗum gila ɗo ha hande kadi inchallah ñande allah ƴettete yo taw si en landama ko henɗe woni daƴƴe tati joɗɗinɗe en ɗen ka hor leydi ɗo kala ko waɗi ɓawo ɗon koko secondaire musimonoyi ɗo lamɗo ko secondaire no na ɗum addi lanɗo mi laami mi laamaki si mi darni suudu hay si nde fota ɗo hayde hewtoy ka duule na on asli on sike na ɗum woni asli an on ka leydi ɗo ɗum ɗon noon si kala ko moƴƴi noon na no wawi tawtude ɗiɗo o andi jaman kadi ko ɗum duwa famude wonde sa woli ɗum ɓenna ɓe kamɓe ko fi lakara tum ɓe wolta a fi lakara tum kono accu taw fama ko adduma kon ɗo taw si wola fi goɗɗum primaire et secondaire ke ɗum adorte ko primaire ka goɗɗum wawi diwde primaire ya secondaire
c'est que piiji primaire ji ɗi soɓe ma faami ɗum dina kan kam no mbaɗi koyinte comme primaire c'est que piiji adi ɗi ko ɗiɗo duwaɗa ɓurde hittinde fi mum ko ɗiɗo woni a duwaka jaɓude faɗude fof wattora ɗon ɗon kala ko wattorta haray koko feƴƴuɗen kon haray asliji ɗin tati wo sa landama yeeto on tigi fa qul hendu ma'rifatul abdi rabbahu ko andugol jiyaɗon taw jomum soɓe suudu ndu attoɗa ndum mawde ko ndu suudu ɗo ko suudu gandan ndu ko suudu andugol ngol Allah subhanahu wa taala kala ko mankiraɗa ɗo si tawi a mankiraka ɗum ɗo haray no heɓɓitoyo gasoɓɓe goyno men heeɓiɗo ha joni men darnal to ɗum ɗon fof no heɓɓito si heɓɓita kan ñande ma ɗa o ala probléme ko a darnali kom par ce que ko ɓe asanti on carte kare ɓe joɗinama ɗon ando to a darna darnuɗo e mo darna fop koye wano kuntabum ɗo wona asanede waalo ka lanɗo e laamaɗo few haray ko ɗum waɗi aranu ɗum ko andugol Allah wa dinahu e andugol dina ma kam daƴƴere ɗiɗaɓere nden ko joɗɗinen ka hor leydi ɗo ko fi andugol Allah anda dina kam wa nabiyahu e anda annabijo sallallah sallam haray joni noon karmo ko jon o waɗanay en tun seeɗa bref haray ɗiɗo tati mo landike mbaɗi ko hombo woni jomum ma noon joni ɓay goɗɗo dowa ande jomum kanko woni ko jabotoɗa ko allahu ko rabbi allah alladi rabbani wa rabba jamia al alamin sey ko woni joomi an ko allah o mo nanteguineteɗo allah ko on jeyimmi ko on jeyimmi moƴƴinimmi toppiti fi an ne'immi jeyi tagi toppiti dendangal tagoreji ɗin fof al alamin dendangal tagoreji ɗin fof hen ɗum bi ni'amihi nemaji makko ɗin hande hina ndiyan ɗam hina pelle ɗen kala ko dari ɗo ko Allah darni enen kadi gurkoy koye fof ko wonte kon fof no wuuri foti ko neɗɗanke on foti ko kullum kon haray ko Allah taguma ko Allah kadi ne'irma nema makko haray e mantoɗen ɗiɗo e ko ɓuri ko raɓɓidude ko hella ka tawhid en heeɓi ɗo haray tum geɓe tati e piiji araɓe ɗin ko nayi ɗi tagaɗo fof duwa andude hikkiti ɗon piiji tati ɗi juɗɗo fof duwa andude hikkiti ɗon daƴƴe tati ɗe tawata ɗen ɗon ko ɗen ɗon asli ko addi en kon ka hoore leydi ɗo ɗen toro yo Allah subhanahu wa taala on ɓurte en faminde haray ko noon andi so tawi woni e wonay ɗo so tawi woni en continue ana wakide ɗiɗin inchallah haray ara no ɓe hinniri noon en darade ɗo ɓay haray woni niɓɓi si Allah jaaɓi programme yeesojo si tawi woni koye ɗum ɗo heeɓi inchallah e waɗay si tawi woni kadi ko asku ɗum haray waɗoy e yeeso wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أي ترك الله سبحانه وتعالى من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن إما توتر بين هيتو يوتر حركات بيجوك يكون قرمو إذا كبيتكم يوتر كم خرجنا من الله سبحانه وتعالى بيدا بيجان تلمات إنجال فوتا بيتا بنتين ده بيوانجال voilà donc hari doing article science di men question réponse ma chef ko be dart nen question wa wi darson be wi ko darson na bayana donc karma ko be dart nen joni on hay to inshallah def ina information ka fi musi men be genda de ben kale fa ina programme men jango joni inshallah wanda bien fala be si vous dart jidi donc hay jango inshallah suba ko julama à partir de 7h20 il démarre dars mo 15 minutes musa za fawala enten do ko yotifi e anati ngole fi ko yotifi azkar donc si on fait il faut faire inshallah à partir de 8h allez de mari 9h de mari dars ñan inshallah ko yotifi bonne musique ngande on موضوع donc موضوع le concerne moƴƴa en sukaɓe en jeunesse o hande donc yaɗen ɓerɗe en dars mawanaɗo inchallah à partir de 9h wonande ɓe jentade mes ɓe fala si wede dars no waɗete kadi en leydi inchallah donc si ɗon kadi feƴƴi ñalorma 14h30 ɗe mbaɗi kadi dars ko yotifi athlétisme no haɗa Oustaz fawante dars non inchallah Oustaz fa lervi donc si ɗon kadi feƴƴi aɗa kikide inchallah à partir de 20h30 aɗa Oustaz Abdallah en ɓe hewti kamɓe ko wawete dars ko yotifi dewgal donc so ɗon kadi feƴƴi ka raɓɓe ñinagol e 22h aɗa Cheikh Abdoul Majid wannen kamɓe kadi dars ko yotifi mémoire inchallah donc haray darji ɗin kadi dimanche e yewtere ɗin kadi janggo ko leram bo haray mbarɗen inchallah donc haray en darna ɗo fiilay fon feƴƴen ka dartingol dars mo kanma ko ɗowani hen en waɗen kadi question réponse inchallah donc haray ko waɗini juntude yewtere nden public on fiyol nde lanɗo lande haray ɗen
ina cheikh ɓe ɓe darti inchallah are ɓe yettindo fi pigi tati neɗɗo hani andude ma julɗo hani andude ma nayi ɗi ha pigi tati ha yimɓe daƴƴiri mum hay cheikh ɓe